Čiste raja! Paradajz je jednogodišnja biljka iz porodice pomoćnica, ali one djeci isto daju tematične memorije. Ima jedan čika poštar, kažu nosi kurac oštar, čim zazvoni on. Ovo je jako teško pitanje, jer prvi ASMR je izašao dan 2009. a Isus je umro 3.4.33. godine poslije Krista, dok je riječ Momitek Somenta 1844. godine. To bi onda značilo da netko išao na takvu prošlost da Isusu pokaže ASMR. A tko su te misteriozne osobe, vi se sigurno pitate? Pa logički, to su Dr. Nefario i Chase i psići u ophodnji. Zašto su to napravili? Jer Chase ima ogromni fetiš na to i pitao je Dr. Nefaria za pomoć, tako da mu je on izgradio stroj za vraćanje u prošlost. Sad, natrag na važno pitanje, da li je Isus slušao mami ASMR? Kao što vidite na ovim dokazima, u Bibliji piše Isus je u svoje vrijeme proveo slušajući mami ASMR, što je apostolima išlo jako na živce. U današnjem segmentu smo saznali Isus svoj ASMR, Chase tera psihijatra i Raul ima 53% win rate u Ironu.